Kuva mu biganiro kwa Tshisekedi iri ni ishyano ku ngabo z'u Burundi ngo kandi ibi ngibi bikaba byateza intambara mu gihugu cya RDC cyangwa se Congo. Umwuka w'intambara ikomeye ukomeje gushyuha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku buryo isaha n'isaha cyangwa umunsi ku munsi ingabo z'iki gihugu FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bishobora kwisubukura ikaba yanagira ubukana burenze ubwa mbere. Ariko umutwe w'inkuru uragira uti kuva mu biganiro kwa Tshisekedi ni ishyano ku ngabo z'u Burundi, ibi bishobora kuba mu ntambara yo muri RDC. Reka duse nk'abibukiranya intambara imaze hafi umwaka, yenda kumara umwaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo itangiye. Iyi ngiyi ihanganyishije M23 umutwe w'inyeshyamba wita abakongomani bavuga ikinyarwanda M23 ndetse n'abakongomani ubwabo cyangwa se na leta ya Congo FARDC. Iyo ntambara igitangira nibwo nyine nk'ibisanzwe iyo perezida wa Congo Tshisekedi yabonaga intambara igiye gutangira hagati ya leta ya Congo ndetse n'uyu mutwe wa M23, yatangizaga cyangwa se akaba yakwemera rimwe na rimwe ibiganiro bizana amahoro cyangwa se ibiganiro by'amahoro n'umutekano hagati y'uyu mutwe ndetse na Congo. Ariko ibyo ngibyo bigitangira, perezida w'u Burundi Ndayishimiye yari hafi aho ngaho ahita ajya n'ubundi mu matwi ya Tshisekedi ati ibi ngibi noneho ntiwongere kwemera ibiganiro by'amahoro, ati ibi ngibi ni agasuzuguro. Nta na rimwe leta runaka yigeze yemera cyangwa se yigeze yemera gufatanya n'inyeshyamba ziyirwanya, ibi ngibi ntibikabeho na rimwe. Nyamara ahangaha dushingiye ku busesenguzi cyangwa se ku bahanga bavuga yuko ibi Ndayishimiye cyangwa se perezida w'u Burundi yabikoze avuga ko baramutse batsinze iyi ntambara ya M23 ati bagomba kuba bakurayo ubutunzi ndetse n'amafaranga atagira ingano kuko bari bagiye gukora nk'abacancuro, maze barahangana karahava ntibyagira icyo bitanga. Maze Evariste nawe ntiyashirwa cyangwa se perezida w'u Burundi arakomeza ati ngo niba bikomeje kwanga iyi M23 yitwaje nayo abayifashe cyangwa se hirya no hino, reka twifashishe ingabo za SADC. Ingabo za SADC ni ingabo zibumbiye hamwe z'ibihugu bigiye byibumbiye hamwe byo muri Afurika yo hagati, cyane cyane hari hikubiyemo ingabo zo muri Mali, zo muri Afurika y'Epfo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Izi ngizi nazo zirahangana karahava maze ntibyagira icyo bitanga. M23 yari ikomeye cyane, maze hazaho n'abacancuro. Uko nguko niko perezida w'u Burundi Evariste yakundaga nyine yakomezaga agira inama cyangwa se ashuka uyu mugenzi we Felix Tshisekedi ati niba ibi ngibi byanze reka dutumeho abacancuro b'Abarusiya. Ati Abarusiya murabazi ku bijyanye n'intambara, ku bijyanye no kurwana intambara ni abambere ku isi, dore ko bazengereje igihugu cya Ukraine hafi imyaka ingahe irenga. Ati abangaba baramutse baje inaha yaba M23 cyangwa se n'ibindi bihugu byaba biyifasha, ako kanya byahita bicicikeshwa ndetse icyitwa inyeshyamba cyose udashaka muri iki gihugu cyawe kigahita cyirukanwa. Ibyo ngibyo byarabaye koko, ariko M23 ntawamenya imbaraga zari zihishe inyuma. Ingabo zose zazaga zaba iziturutse hanze, ahubwo izi zaje ngo ari nka mercenaries cyangwa se abacancuro. Abangaba bameneshejwe rugikubita maze bafatwa amateka basubizwa iwabo. Abangaba abenshi ngo banyujijwe mu Rwanda ndetse na SADC bamwe muri bo bahunga nabo banyuzwa mu Rwanda. Uburundi nabwo bukubitwa inshuro busubira iwabo. Ngo ariko kuri ubu ngubu inkuru mbazaniye ati noneho ngo Tshisekedi ngo kuba agiye kuva mu biganiro, ibi ngibi bishobora kuzana ishyano rikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi ndetse bikaba byaviramo kuba byateza intambara hagati y'u Burundi ndetse na RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka ntangire mwiyumvire, ucyumvirijwe uhita wumva yuko utibeshye. Nk'ibisanzwe ikiganiro n'imenya byose gica kuvumbuza ishongeye ukibagezaho ndi Ken Chris.
Reka nkwibutse wowe waba wibagiwe gukora subscribe, kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Nikaze. M23 na FARDC bishinjanya kurenga ku gahenge ari nako birahirira gusubizanya imbaraga ku gihe byashoboka. Aya magambo aherekezwa n'imyiteguro ku rwego rwa gisirikare binyuze mu myitozo kongera umubare w'abasirikare cyangwa abarwanyi b'intwaro. Ibi byose biba mu gihe leta ya Qatar na leta zunze ubumwe za Amerika bikomeje gukora ibishoboka kugira ngo byumvikanishe impande zombi, nubwo ingengabihe byari byarihaye yamaze kurenga, kuko byari byarateganyijwe ko amasezerano y'amahoro azashyirwa mu bikorwa bitarenze tariki ya 18 Kanama 2025. Gusa ibyo biracyari kure. Ku rubuga rw'intambara byitwa ko nta mirwano ihari, ariko M23 n'imitwe igize ihuriro Wazalendo rishyigikiwe na leta ya RDC bikoranyaho umunsi ku wundi. Ihuriro ry'ingabo za leta kandi rikomeje kugaba ibitero ku basivili barimo abanyamurenge mu ntambara ya Kivu y'Amajyepfo. Umwuka mubi mu burasirazuba bwa RDC uca amarenga ko ari ibintu bine bishobora kuba mu gihe cya vuba, nibyo tugiye gusobanura muri iyi nkuru. Umwuka w'intambara ukomeje gututumba mu burasirazuba bwa RDC, kwikura mu biganiro kwa Tshisekedi. Umunyarwanda yaravuze ati ibitinze birabora. Kuba umusaruro wa gahunda ya Doha itinda si ikintu cyiza, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko kumvikanisha impande zombi byakomeje kunanirana ndetse no kugorana nyuma y'aho amahame yashyizweho umukono tariki ya 19 Nyakanga atubahirijwe. Aya mahame yagombaga kubahirizwa bitarenze tariki ya 29 Nyakanga, impande zombi zikajya mu biganiro by'amahoro biyashyigikiyeho bitarenze tariki ya 8 Kanama. Hanyuma amasezerano y'amahoro agasinywa, ariko iyo ngengabihe yose yarafunze. M23 ishinja leta ya RDC gukomeza kugaba ibitero ku basivili no ku birindiro byabo, kandi ko yanze kurekura imfungwa zayo 700, nyamara yari yemereye ko izarekura mbere y'uko ibiganiro by'amahoro bitangira. Yagaragaje ko nta mpamvu yaba ifite yo kujya mu biganiro mu gihe aya mahame atarubahirizwa. Imyitwarire y'ubutegetsi bwa RDC ikwiye kwibutsa abantu byinshi, kuko inshuro zose bwagendaga ibihugu ndetse mu kubahiriza imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro kwabaga kungana mu kubivamo burundu. Ibyo niko byagenze mu mpera za 2022 ubwo bwavaga mu biganiro bya Nairobi, ubwo no Burundi. Mu nama Perezida Tshisekedi yagiranye n'abanyamuryango b'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi bwa RDC tariki ya 30 Kanama, yavuze ko abanyekongo badakeneye umuhuza kugira ngo baganire, kandi ko abafashe intwaro badakwiye kujya mu mishyikirano. Byari bisobanuye ko hari ikindi kigamijwe muri gahunda ya Doha. Yagize ati abanyekongo ntibakeneye umuhuza kugira ngo baganire, ntibagomba gufata intwaro kugira ngo bahangane mbere yo kujya mu biganiro. Abanyekongo bagaragaje ko bagendera kuri demokarasi, baganira ku bwa demokarasi n'iyubahirizwa ry'amategeko mu gihugu cyabo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka ubwo yari muri Afurika y'Epfo tariki ya 4 Nzeri yagaragaje ko Tshisekedi ashaka intambara gusa. Ati yavugaga ko yafunze amarembo y'ibiganiro byose ashaka intambara. Ibi nibyo yahoze avuga
kuva mu ntangiriro. Tshisekedi ashobora kwikura mu biganiro by'amahoro nk'uko yabigenje ku bya Nairobi. M23 yafata indi mijyi ikomeye. Kugeza muri Kamena 2025, M23 yagenzuraga ubutaka bwo mu burasirazuba bwa RDC bufite ubuso bwa kilometero kare 34,000, harimo ibice by'ingenzi by'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bigaragara ko mu gihe ingabo za RDC n'iz'u Burundi FARDC, Wazalendo n'abacancuro byagaba ibitero ku birindiro bya M23, intambara yakaza umurego, bikaba byahatira abarwanyi b'uyu mutwe gufata ibindi bice birimo umujyi wa Uvira usanzwe ari ibirindiro bikomeye bya leta. Umugaba mukuru wa M23 General Major Sultan Makenga tariki ya 2 Nzeri yabwiye abanyamuryango bashya bari bamaze amezi 2 mu mahugurwa ko yifuza ko amahugurwa ataha yazabera mu yindi mijyi ikomeye irimo Kisangani mu ntara ya Chopo, Kalemi muri Tanganyika, ya Kindu muri Maniema. Yagize ati iki gihugu cyarasenyutse bikomeye kandi gikeneye kubohorwa, kandi kubohora iki gihugu bisaba imbaraga. Nk'umuryango turishimye, ariko tuzishima kurushaho ubwo ubutaha tuzaba dutangira aya mahugurwa Igisangani kandi na Kalemie. Nubwo mu mahame ya M23 hatarimo kugaba ibitero, ishimangira ko igihe cyose bizaba bitewe cyangwa umutekano w'abanyekongo ugakomeza guhungabanywa, izakomeza intambara kugeza Kinshasa ikureho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ibi nibyo M23 cyangwa se umutwe wa M23 witangarije ati mu gihe umutekano w'abanyekongo cyangwa se w'abaturage ba Kongo uzakomeza uhungabanywa, twebwe ntago tuzahagarara ndetse ntago tuzazuyaza gukomeza kugaba ibitero dukomeza mpaka tugeze Kinshasa, maze bibe na ngombwa ko duhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. AFC M23 ihanze amaso indi mijyi ikomeye nyuma yo gufata Goma na Bukavu, ishya no ku ngabo z'u Burundi. Ati ibingibi ngo mu gihe AFC M23 wihanze amaso ku yindi mijyi nyuma yo gufata Bukavu, Goma n'indi mijyi, ngo maze ibingibi ngo kuba ihanze amaso igiye ishaka no gufata iyo mijyi yindi, ngo ibi ngo ni ishyano ku Burundi. Bishoboke kuba ari ishyano ku Burundi kuko ingabo z'u Burundi ariho ziri muri iyo mijyi, ariho zisigariye, cyangwa se zikaba zarasezeranye ko iyo mijyi iramutse idafashwe hari igihembo runaka bahabwa na Kongo. Ingabo z'u Burundi ziri mu ntambara yo kurwanya M23 kuri uyu wa kuva muri 2023 ubwo guverinoma yitega n'iya Kinshasa zagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Gusa ubu bufatanye nta kinini bwagezeho kuko abasirikare b'ibi bihugu batsindiwe hamwe bahurira muri Uvira no mu bice byegeranye nayo. Mu gihe intambara yaba iri mu bice nka Uvira ntiyakoroha namba kuko hakoreshwa imbaraga nyinshi mu kubungabunga ibirindiro bya buri ruhande no gushaka gufata ibindi bice. Abayirwanya bakiyongera mu buryo butabayeho mbere, ibikoresho byifashishwa nabyo bikiyongera kuko bimaze igihe bitegurwa. Umudepite Justin Bitakwira ashyigikira ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kwa 17 Nzeri yatangarije Kinshasa ko Uvira iba ifashwe mu masaha atagera kuri 28. Abarwanyi ba M23 baba bafashe umujyi wa Kolwezi mu ntara ya
Lualaba. Bitakwira ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo yagize ati uyu munsi Uvira iramutse ifashwe ikibazo cyo muri RDC cyaba kimeze gite? Mu masaha atagera kuri 28 inyeshyamba zaba ziri muri Kolwezi. Kolwezi ni ubukungu bukomeye bw'iki gihugu. Mu gihe M23 yashobora kwinjira muri Uvira zikanayifata ingabo z'u Burundi ziyakorera kandi nta yandi mahitamo zaba zigifite keretse guhungira i Bujumbura kuko ntizishobora kwishora mu muriro wo hagati muri RDC kure y'igihugu cyazo. Si ubwa mbere ingabo z'u Burundi zaba zihunze kuko muri Mutarama nabwo zakuwe mu bice byose zagenzuraga muri teritwari ya Masisi zizamuka muri Minova naho zihava abarwanyi ba M23 batarahagera zijya i Bukavu nabyo biranga zigenda muri Uvira. Ingabo z'u Burundi zishobora gutsindirwa muri Uvira zigasubira i Bujumbura. Tshisekedi yakotswe igitutu. Ngayo amakuru nari nabateguriye. Ati mu gihe ingabo za M23 zaba zikomeje kurwanya kugeza muri Uvira, nyamara ingabo z'u Burundi zibarizwa muri Uvira zahita zongera zikerekezwa muri Bujumbura zigahunga kuko ibingibi ngo zigeze kubikora muri 2023. Umuryango mpuzamahanga ugaragaza ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC yakemurwa n'ibiganiro bya politiki, ariko Perezida Tshisekedi we yizera ko imbaraga z'igisirikare arizo zamusubiza ibice yambuwe na M23. Tshisekedi niyongera kumva ko ibiganiro by'amahoro agasubukura intambara azaba afite ibyago byo gutsindwa nk'uko byabaye ubushize ingabo ze zambuwe ibindi bice byinshi, kandi ibyo nibiba amahanga azongera amwotsa igitutu cyinshi kugira ngo ayoboke inzira ya politike. Kubera igitutu cyo kwamburwa ibice, Tshisekedi nta yandi mahitamo azaba afite keretse kwemera gusubira mu biganiro by'amahoro, nubwo ku mutima azaba agifite akangononwa. Ubwo umujyi wa Goma na Bukavu wari umaze gufatwa n'abarwanyi ba M23, icyo gihe amahanga yamenyesheje Tshisekedi ko nta yandi mahitamo keretse guca bugufi akemera kohereza intumwa mu biganiro i Washington na Doha. Ati ni mu biganiro nyine hagati ye na M23. Icyo gihe Tshisekedi yari yararahiye ko atazaganira na M23 kuko yayitaga umutwe w'iterabwoba, asobanura ko kuganira nawo ari umurongo utukura adashobora kurenga. Nkunda kubabwira yuko amakuru meza nk'aya ari akagaruka. Njye nk'ibisanzwe ikiganiro cya Rimenya Byose